Zdravo, ja sam Milica Venoma sa bloga Venoma Fashion Freak i dobrodošli u moj novi video. Danas sam za vas spremila recenziju dve palete od Maybellina. U pitanju su Maybelline The Nudes i nova Maybelline The Blush Nudes. Ovu prvu paletu sam kupila negde početkom ove godine, a ovu drugu paletu sam kupila pre neki dan, videla sam kod jedne youtuberke da je izašla i baš sam se obradovala zato što je ova paleta jedna od mojih omiljenih paleta. Danas ćemo raditi recenziju i jedne i druge, radit ćemo swatcheve, a također ću vam dati svoje mišljenje da li da kupite jednu ili drugu ili obe. Počet ćemo sa ovom paletom The Nudes od Maybellina. Ono što je interesantno kod ove palete jest da su senke raspoređene tako da su u grupama od po 2, 3 i 4, odnosno za lako kombinovanje se kombinuje prva sa drugom. Koliko želite malo kompleksniju šminku, onda kombinujete prvu, drugu i treću. A ako radite smoky eyes, onda možete uzeti ovako po 4 senke. Ovako izgleda pakovanje, u njemu se dobija i jedan mali aplikator. Ova paleta ima sjajne kombinacije svetlih i tamnih nijansi, također i nijansi koji su mati, nijansi koji imaju šljokice. Pigmentacija varira od senke do senke. Nekim je jača, na nekim je slabija, ali je pretežno dobra. Senke se lako blendaju, lake su za korištenje, uglavnom vam nije potrebno nadograđivanje, sem možda kod ovih svetlijih. Također je multifunkcionalna u smislu da se ove neke senke mogu koristiti kao highlighter iznad obrve ili na primjer na vrhu obraza. A također ova ovdje senka je odlična kao senka za obrve kod tamnijih devojaka. Ja uglavnom svoje šminkanje sa ovom paletom započinjem sa ovom senkom. Ona mi služi kao baza i nju nanosim preko celog kapka. U unutrašnje uglove oka nanosim ovu ili na primjer ovu. A u spoljašnji ugao oka ide jedna od ovih tamnijih nijansi. Sad ću vam pokazati i swatcheve. Ovo su swatchevi za prvi red senki. Kao što vidite, jedan deo ima dobru pigmentaciju, ova ovdje koja je mat, ona se jako slabo vidi, međutim ona se na kapku sa podlogom poprilično dobro vidi. Uglavnom su dosta ravnomerne, iskreno nemam nešto zamerki na ravnomernost. Idemo na drugi red. I evo ga drugi red swatcheva. Kao što vidite, tu je uglavnom pigmentacija skroz u redu. Ono što je interesantno jeste da ova crna u ćošku izgleda dosta tamno, ali ona kad se nanese nije baš potpuno crna, znači malo je onako svetlija. I jako volim ovu prvu bronzanu nijansu. Što se tiče pakovanja mi se jako dopada, mislim da je vrlo elegantno, sviđa mi se što je ovaj deo ovako providan, iskreno meni nije potrebno ogledalo, ja volim da radim sa velikim ogledalom. Što se samog aplikatora tiče, kao što ste vidjeli malo pre, mislim da je ovaj ovdje deo ok za nanošenje u uglove oka. Cena je 1300 dinara i dalje može se naći u Liliju i DM-u. Mislim da je super i za dnevnu šminku, i za večernju šminku, i za početnike, i za one koji se malo duže bave šminkanjem, ima jako puno kombinacija. Jako volim ovu paletu, meni se mnogo dopada i mogu iskreno da je preporučim svakome. Ovo je nova Maybellinova paleta pod nazivom The Blush Nudes. Vidjela sam na internetu da postoji i nešto što se zove The Rock Nudes ili tako nešto, to nažalost nema kod nas, ali ovo je stiglo nedavno. Kupila sam je u DM-u za 1299 dinara i također je trenutna akcija, tako da sam dobila i novu onu Falsies maskaru od Maybellina, vodootpornu verziju, o kojoj ću vam pričati u nekom od narednih videa. Ova paleta izgleda ovako. I ona dolazi sa aplikatorom, slično je pakovanje kao ono. Međutim, ono što mi se ne sviđa jest to što senke nisu udubljene, tako da kada se koriste onda mogu da se pomešaju jedna sa drugom, što mi se ne dopada. Aplikator izgleda ovako i ova strana nije loša. I ova paleta kao i prethodna je pozicionirana tako da se kombinuju ili dve koje su jedna do druge ili prve 3, druge 3 ili po 4 komada, međutim ovdje ima interesantnih boja tako da možete i izlaziti iz tog okvira. Što se tiče senki u ovoj paleti, sve su sa štrasom osim jedna jedina je
mat, stoga to malo ograničava njenu upotrebu. Međutim, ukoliko ste ljubitelj ovakvih boja, onda vam ovo može biti interesantno. Sad ćemo da uradimo swatchove, pa ću da vam ispričam i malo o mom iskustvu sa ovom paletom i o tome kako se senke ponašaju. Prvo sam uradila swatch za ove prve 4 sa gornje strane, zato što su to senke kojima sam najmanje zadovoljna. Naime, one izgledaju kao lepe nijanse ovako u paleti, međutim, kada se nanesu, skoro ih je nemoguće nadograditi i pigment se jako brzo gubi. Pri prvom blendanju kompletno se gubi. Za ove 4 kada se izblendaju više se ne zna koja nijansa. Ostaju samo šljokice, pigmenta nema. Jako je teško raditi sa njima, potrebno je beskonačno mnogo nadograđivanja, tako da sa ove prve 4 uopšte nisam zadovoljna. Ove svetle sam pokušala da stavim u ugao oka i to kako tako može da se izvede, međutim ako pokušam da ih stavim ispod obrve i da ih izblendam, onda gube na pigmentu i onda ostaju samo šljokice, tako da mi nisu dobre za to. Prelazimo na prve 4 nijanse u drugom redu, tačnije na ove nijanse. Kao što možete vidjeti, kod njih je pigmentacija bolja, međutim i one dosta gube na pigmentaciji pri blendanju, ali ne toliko kao ove 4 u prvom redu, tako da mogu se iskoristiti. Ono što bih vam preporučila je da vrlo lagano njima pristupate, da ih vrlo lagano blendate, inače će nestati pigmenta i njima je potrebno nadograđivanje, ali nije toliko strašno. Vrlo mi se dopada ova prva nijansa ovde, ona je jako lepa i za možda čak i neku dnevnu varijantu po mom mišljenju, ali uveče za ceo kapak ili jedan deo fenomenalno. I prelazimo na poslednje 4 senke, to je ovaj zadnji kvartet i po meni to su najbolje senke u ovoj paleti. Ova jedna je mat, to je jedina mat senka u paleti. Imaju sjajnu pigmentaciju, nije nešto preterano teško raditi sa njima. Ova nijansa ovde, ova ciglica, mi se strašno dopada. Otprilike zbog nje i zbog ove ovde sam i kupila paletu. Ono što je interesantno kod ove najtamnije u ovoj paleti jeste da ona pri blendanju dosta gubi od štrasa, tako da i ona postaje skoro mat. Što i ne mora da bude loša stvar, tačno ja mislim da je to zapravo dobra stvar. Ove 4 nijanse su omiljene meni iz ove palete i mislim da zajedno mogu da napravi stvarno fantastičnu šminku na očima. Ako biste me pitali da li je kupite ovu paletu ili ne, odgovor zavisi od toga šta tražite. Konkretno ako vam se sviđaju ove nijanse ovde i eventualno ove ovde, onda u redu. Međutim, ako je kupujete zbog ovih ovde nijansi, onda bolje ne. Takođe bi bilo dobro da ste malo iskusniji sa šminkanjem kako biste mogli da lakše upravljate ovim senkama i da imate puno strpljenja za nadograđivanje. Sve u svemu, ja se nisam pokajala što sam je kupila, baš zbog tih nijansi koji mi se dopadaju, ali kako je cena 1300 dinara, razmislite. Ako se dvoumite između ove i ove palete, ja bih vam svakako preporučila ovu, zato što je lakša za upotrebu, bolje pigmentisana i po mom mišljenju daje vam više opcija nego ova. To je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko vam se jeste dopao, molim vas kliknite na like i subscribe i posjetite me na drugim društvenim mrežama, a mi se vidimo sledeće nedelje. Ćao!